čekaj. Bac mi te ih, traje mi dosta. Joj, kako zanimljiv content. Ti voliš igrat Minecraft. 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 Čilanje. I drugo. Minecraft. Minecraft. Toliko si ga htio igrati, evo. Sad ne valja. Ko rekao da ne volja? Ja tu radim svoj posao. Supportam obitelj sa poslom. Nema me... Tota ne! Ne mi jeba! Ja supportam svoju obitelj sa ovim drvećem. S drvećem. Oni znaju da sam ja sam rekao svojoj ženi i djetetu. Gle, nema me par dana. Zbog supporta. Čekaj ću. Basta. Opa, dečki, radi nam se glava. Glava. Lavica naša malena. Sad ovo treba opet. Kako se radi? Šta se na torcu, torčom se radi? To ti Crucible i onda u Crucible nabacaš kamenja, cobblestone Da. i onda mu treba, ali gledaj kako se sporo radi, treba će sad 10 godina da se napravi kanta. Dobro, bar radim što. E sad, ja idem napraviti platformu za cobblestone generator. Biti, možemo ga napraviti automatski cobblestone generator. Pa mislim da to bilo pametnije. Ne. Ne treba. Water clay bucket, lava clay bucket, press cobblestone, glass. Aha, glass mogu dobiti kad se sand ispeče, što nije ništa teško. Znači, treba mi u biti, sad mi treba claya najprije. Clay Ok. Thompson. A, moram si craftat. Jebem. Čukić. Čukić. Gle kako ostane gore. Jebem ti smeće. Nemoj tako. A moram. Tako lijepo. Pa isto moram kad ne slušam. Nikako me neće želi slušati. Daj malo saplinga, Vuki. Koliko malo. Dosta. Dosta. Nije dosta, još malo mi treba. Jebi ga. A ne. Nema bez ove. To hoće pa Ima mašta. ja nemam. Dajem procijeti, 1, 2. Blue. Bless Reka, zemlju. Bless you. Opa. Milijoni moji. Ide to vama dobro. Ide. Ajde. Buildamo si experience za Valorant sad. Da. To ti je ono, consistency. Jedan je u jednu točku.
ja čekam lavu da se ispeći. Počekaj, taj dočeka. Aj Stara malo, poslovica. Mata, A? aj zapun ovo sa saplingima do kraja, ovu vodu tu. To, nice. Evo, 3 vodice. 3 vodice. Gdje da ti bacam ove iron? Ove stone. Kibele. Pa, trenutno, moram tu gdje su ovi crvi izbacati. Jer nema da nam sad više... Teški krenuli smo od ničega, gledaj gdje smo već sad. Pa kad mate radi. Mata radi. Mata radi ko veliki bog, da mata ne bilo ničega vam. Dobro, to si... Pa gradio civilizaciju. Tako je, Mata. Tako je, tako je. E, sad bi ja trebao... Jebate A sad. ne moram. Urebem ti! Ajmo lavo. Još sam 360. Uvijek je ostalo. To nam je bio prvi spawn blok. E sad više ne znam koliko treba otići blokova, jebote, daleko je. Šta, koliko daleko? Da mogu napraviti zemlju i da na zemlju posadim travu, onda moraš imati određenu udaljenost od spawn pointa da se mogu spavna životinje samo. Aha. Pa ne znam, googlaj. Zaboravio sam kako je to išlo. Čekaj, ima vjerojatno achievement book. Znači evo, napravili. Napravili, bravo. Bravo. Kurac mogu djeca. 25 blokova. 25 blokova. Bravo. Bravo. Oj, jebem ti. Vidi ga! Ko će prije Odbija. posustat? Odbija suradnje. Suradnjavku. Kako stavim ovu mrežu u ove? Ti sad će sad pol sata sam to radio. Desni klik i staviš mrežu. Bog te ne da. S mrežom. Da, desni klik staviš mrežu u ruci i sam staviš. Prazan si. Ali mrežu baš moraš imati. Imaš tu... Nešto jako. Da, imaš tu mesh. Uzmeš 9 stringa i sam staviš svih 9 stringa, popuniš u ovo. Ko je? U crafting table. Ko je? A gdje kretaš, jebe mu nisam? Ko je? Šta moram napraviti? Ko je? Svih 9 zapuniš sa stringom. Majstore, ti igram već koliko ovo, 2 sata, maj ko je? Zašto sad razbijaš? Pa, Pa jesi napravio mesh? Pa sam staviš meš unutra, konju glupi. A on nije krefta mesh, on je glup. A, Ideš Isuse, tu. gdje je to?